mu kiganiro tugiye gukora mubane natwe. Twebwe twavuze ko gahunda yacu ari kuza tuvuga ibintu biriho, ibintu byagaragaye, ibintu byabaye, tubibutsa ko tubizi. Cyitwa Balthazar nawe yaravuzwe, uzi ukuntu Trump yavuzwe nawe yaravuzwe kuri video 400. Ico sinje kivuze ba mbere kiriho kandi carabaye ndibuciye kangahe n'umugore wa ari ku izindi video 500. Ico kiravugwa turakibona, yewe bamwe no muri twe barazifite barazibonye. Ubwo subusa twatuvuga turi kuvuga ibyabayeho kandi n'ibyagaragaye. Amabomba arekurwa barunaka bashirwa hanze, ibyo biriho. Ariko ndagira ngo ibyo byose tukibaza kiyake bitera kubera ko ingo zazisenyuka, kandi kigaragara n'amakuru hari nuko bamwe batabigiramo uruhare, ahubwo abayitwa abavyeyi babo babigiramo uruhare. Umwuka muri Pep waje no wiki nimba wumva ukeneye kuja mu kazi mujane afazari mujane mugende, ariko ntukaza uraroshikije umwana waraye washitse mukiri kumwe mukiyamuseka mu musize kwa suragiye iso nawe yama yinjira muri iyo nzu. Birahari ingo zibiri mfite amakuru ingo zibiri byabayeho kandi ingarishiza pana kera mu mwana wa runaka n'umwana wa runaka simpavuga, tuzabivuga na gatanu neza ku burambuye nibwo bambaye umwanya w'abantu ngo tuzabivuge neza. Bazoba bahari bagaragara babivuga. Nukuvuga ngo iyo abantu bavuze ikintu kiriho mubita injajwa, mubita bataye umuco, ubundi guta umuco niki yamamera nk'umuntu umwana we maze amezi abiri akoze ubukwe. Wowe wise w'umuhungu ibyo wamukoreye urabizi, azabyivugira kandi witegure iyo ntambara kuzayirwana. Witegure ico kimwaro kuko izakujaho, murabikora mugasiga abana urubwa. Kandi iyi myuka mibi yose reka tuyite imyuka mibi, bino bibazo byose byabiba mu ngo biri guturuka mu kanisa, abanyamakanisa abafite inshingano mu kanisa, abitwa ngo nababyeyi bacu mu mwuka. Nimwe mwamu bikora kura hehe turabimenya. By the way nkicibutse ntaraje kure ayayi TV1 cyangwa se Rutebuka Justin yigendeye, Imana yamucira inzira. Nukuri twishimye, Imana yakoze umurimo ihabwa icubahiro. Imyaka 13 ari mu butayo mu gihugu ca Kenya, imyaka 13 none Imana yaciye inzira yerekeje mu gihugu ca Canada. Abantu muri Canada nukuri mugende mutwakirire Rutebuka Justin n'umuryango we, mugende mubakire. N'abantu bakoze ibi bafite tafari muri societe Nyamurenge. Justin muramuzi ayayi TV1 yagiye, Imana ishimwe. Umugabo mwe yarashinye mu kanisa aravuga ngo arashima Imana ngo umwana we ngo arine ngo apfuye muri Afrika ngo azutse muri Amerika. none gana Rutebuka nawe apfuye muri Afrika azutse muri Canada. Imana ihabwa icubahiro aciye inzira. Rutebuka akaba yigendeye. Birari bireza uriyizi wowe wabikoze, uriyizi wowe wabikoze sinkuvuze ariko uriyizi. Umunsi wankora muri ijo gusa bukeya noza nkakuvuga amazina yawe n'umurano ndabizi. Umugabo mukuru ufite abuzukuru izawe turabizi, nitubishira hanze twakabisha twarengereye twavuze ngo bitavugika biravugika, ukibikora nyine biravugika. Takidashoboka ikintu kidashoboka nico utagerageje. Abana bo ngo baryamana na banyina, iryo deni rizageraho rizahaba bitewe naho twatugana. Nimba watinyuka ryamana n'umukazana wawe, umukazana w'imfura yawe, ubu ntabara umwana wawe. Iyo saga irambabaza pe none ndavuga ati Mana we uko musaza we yari narabanje nabaje nyiri ubwite so uko yari muzima agufata ku ngufu nta n'icyo byo azakoresha, nta nshinga azakoresha, ni muzima. Yes, ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza we bukeye ndetse nawe bugorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye n'ahantu uherereye. Twebwe iwacu turi saa 9 z'amanywa, tukaba turi
na kabiri iminsi 12 z'ukwezi kwa 11 umwaka n'ibihumbi 2024 tukaba duherereye i Nairobi. Soje abantu mwese mwumva ururimi tuvuga, abanyamurenge muri rusange ari bo bacu, abanyarwanda, abarundi, abanyamasisi, namwe turabasuhuje kuko tuzi ko tuvuga ururimi rumwe. Tubaye ikaze mu kiganiro tugiye gukora, mubane natwe. Twebwe twavuze ko gahunda yacu ari ukuza tuvuga ibintu biriho, ibintu byagaragaye, ibintu byabaye, tubibutsa ko tubizi tubibutsa ko tubizi kandi byatugezeho. Muri make tugiye kuganira ku bintu bivugwa muri iyi minsi ingahe iciyeho. Donald Trump yabaye Trump, yaravuzwe cyane, ntawe utarabibonye ko yavuzwe cyane pe ku rwego rwo hejuru. Yaratsinze, ataranatsinda arimo avugwa cyane, hikubitiramo ikindi gikonkoboke c'umugabo cyitwa Baltazar, nawe yaravuzwe. Uzi ukuntu Trump yavuzwe, nawe yaravuzwe kuri video 400. Ico sinje kivuze wa mbere kiriho kandi carabaye. Ndibuciye kangahe n'umugore wa ari ku izindi video 500. Ico kiravugwa, turakibona, yewe bamwe no muri twe barazifite, barazibonye. Ubwo subusa twatuvuga, turi kuvuga ibyabayeho kandi n'ibyagaragaye. Nuko ingo zarasenyutse zaravuzwe kandi biriho, sinje ubizanye, sinibikuye mu bwihisho, ni ibintu byagaragaye, byanavuzwe. Bamwe barasenyewe, abandi barisenyera, ibyo ngibyo biriho. Amabomba ararekurwa, barunaka bashyirwa hanze, ibyo biriho. Ariko ndagira ngo ibyo byose tukibaza ikiyake bitera, kubera ko ingo zazisenyuka. Kandi ikigaragara n'amakuru hari nuko bamwe batabigiramo uruhare, ahubwo abayitwa ababyeyi babo babigiramo uruhare. Umwuka mubi w'ipepo waje n'uwiki, ko murabona bizatugeza hehe? Tugenda twe kuba muri system y'abazungu, twubaka ameza ngahe, divorce, umwe agenda ndagende. Ico gihe n'abana ntibazo bakivukaga, tugiye kuzahita tuba bakeya kubera ko tutatuzara. Ndavuga ubwoko bwacu. Biri kuvuga ko ababyeyi bamwe basenyera abana babo, ababyeyi basenyera bakazana babo. Nitumara nibivugwa natwe tukabisubiramo ngo tuvuga ubusa, tuvuga ibitatureba, twamaze tibitore bariko reka tubivuge, akaro karavugwa. Ico murakize. Rero turabakiriye kuri Neza Live TV, mubane natwe. Kudukunda ni amahitamo yawe, kutwanga n'uburenganzira bwawe. Tuzobwira abantu ngo badukunde. Umuntu akundwa gusa kubera igikundiro c'Imana. Ariko mwibaza impamvu izino ngo ziri gusenyuka. Nje byanambabaje, ahubwo byambabaje. Ejo navuganye n'abantu, n'abadamu 5, bambwira ko ingo zabo zasenywe n'abasebukwe n'abanyirabukwe. Nzabazana hano vuba cyane babyivugire, mutazangira ngo ndi kuvuga ibinyoma. Nzobazana hano mubyivugire. Sinzi rero nimba namwe muhamutekereza kuri ibyo bintu, ariko nta kuntu abahungu baba bashaka cyane mu byumve. Timukaza mujana abagore banyu ko banyuko. Akenshi na kenshi cyangwa rimwe na rimwe barabasenyera. Mwebwe mukagira ngo reka njane ngo umugore wacu iwanyu se, erega umugore wawe n'umwana wundi, kandi na mama wawe n'umwana wundi. Tuzadukome pfo dukome na ruguru. Koko ndanyarwanda bavuga ngo nukoma urusike ukome n'ingasire. Abantu muri gushaka vuba, nukuri mugenzi cyo kintu mutubabarire mu gikosore. Mureke kuza mujana abagore banyu ko banyuko. Hari n'indi nkuri hari nayo na gatanu tuzayishira hano, tuzayivuga. Nyirayo azaza yivugira ko yasenyewe na sebukwe. Ntago ari bihuha kandi si uguhimba. Njewe nzamuzana avuga izina rye n'umurara wiwe naho yarashatswe.
ariko yarashatse reka tuzahihorera kugira ngo twirinde ibintu bisa n'urondorondo. Ingo ziriho ubu nyine inyinshi ziri gusenywa n'abo twita ababyeyi bacu. Niko turarushikije umwana w'abandi yinga rimwe kamuja mu cara. Ni byiza pe no kuja gushaka ubuzima ni byiza, ariko ico kintu mugende mu gikosore, mugende munakireke. Nimba wumva ukeneye kuja mu kazi mujane, afazari mujane mugende, ariko ntukaze urarushikije umwana waraye washitse mukiri kumwe mukiyamuseka ngo musize kwa suragiye, iso nawe yama yinjira muri iyo nzu. Birahari ingo zibiri, mfite amakuru ingo zibiri byabayeho kandi ingarishiza pana kera mu mwana wa runaka n'umwana wa runaka, simpavuga, tuzabivuga na gatanu neza ku burambuye, nibwo bambaye umwanya w'abantu ngo tuzabivuge neza, bazoba bahari bagaragara babivuga. Nukuvuga ngo iyo abantu bavuze ikintu kiriho mubita injajwa, mubita bataye umuco. Ubundi guta umuco niki? Guta umuco ni igihe wowe mubyeyi winjiriye umukazana wawe ugakora ibintu bidakoreka, amarorerwa cyangwa se amahano, ukayakora tukakumenya tukagushira kwa mutandayo ngo babana bataye umuco, ari twe nawe ninde wataye umuco? Ndiko ye mugabo cyangwa ye mubyeyi w'umudamu, twebwe nawe ninde wataye umuco? Twe tuvuga ibyo wakoze, ninde wataye umuco? Umuco ni wowe utaye ukora ibidakoreka. Umwana wakisa umwana wawe, kandi ibintu birambabaje pe. Umwana wakisa umwana wawe, umwana ungana n'umwana wawe wa gatatu cyangwa w'imfura, uri kumusambanya. Numukazana wawe kabiri kangahe, uramuteyanyije ku muhungu wawe, muramwirukanye asubiye iwabo. Umwana afite ipfunwe, umwana afite ikimwaro, mumugeretseho no kumusebya ngo ni ikirara. Nukuri ko Imana ibintu ndi kuvuga sibyo mpantekereza, ni ibintu biriho, bampaye amakuru ejo, tuzabazana kuri kamera babibabwira maze tubote. Umuntu uzoza ukora ikintu ciza tuzoza tumuvuga mu izina tumushime, ukora n'ikintu kibi tumuvuge mu izina nawe tumunenge, ntaho tuhatusha. Imyaka ingahiza tuzaba turi ahantu harindimuka, suko ibyo bintu biriho kandi byaravuzwe. Umuhana byayebereyemo nimba muhamunyumva, ico kintu murakize cabayeho. Umwana yaratashe ntiyanagiye ni waba ahubwo yamamera nk'umuntu umwana wari maze amezi abiri akoze ubukwe. Wowe wise w'umuhungu ibyo wamukoreye urabizi, azabyivugira. Kandi witegure iyo ntambara kuzayirwana, witegure ico kimwaro kuko izakujaho. Murabikora mugasiga abana urubwa. Kandi iyi myuka mibi yose, reka tuyite imyuka mibi, bino bibazo byose biba mu ngo biri guturuka mu bantu mu kanisa, abanyamakanisa, abafite inshingano mu kanisa, abitwa ngo n'ababyeyi bacu mu mwuka. Nimwe mubikora ko muratekereza ko iherezo ryanyu rizaba rimeze gute? Neza cyangwa nabi? Mwebwe ubwanyu ko muratekereza ko muhamugana hehe? Ko muragana ahantu hari dibuka. Mukanya tugize gutya nabwo chat ndazifite z'umuramyi wanyu wibera hanze, nawe hasaba ibidasabika kuri social media karatereta. Muramuzi abantu bari uhaye izo chat zabagezeho, namwe bamushize ku karubanda, simuvuga mu izina ariko nange ndakeka mwamubonye. Nawe abarizwa he? Mu rusengero. Kandi numuramye dukunda, numuramye mvuze ko ntawe utazi indirimbo ye, shakiretse umuntu utumva ururimi rw'abanyamurenge. Barundi baratwumva, abanyarwanda baratwumva, abanyamasi baratwumva, n'abanyamurenge turi aho ngaho. Izo chat mwazibonye. Uwo muntu no mu kanisa, ariko ngo nitumuvuga ngo twataye umuco, twabuze uburere, turi kuvuga ibiriho. Izo chat uzikeneye ndazimwereka. Umuhungu wanyu rwose y'ingaragu, umuramyi mukunda muri benshi, yewe naje ndamukunda, nawe ari ku karubanda twamwanitse aho rikera mu banyamurenge. Turaza kubona bagabo babaritizimaye, niba ari babaritizimaye, niba ari bande, turaza kubabona. Baritazari baraza kuboneka. Twebwe rero mu muco wacu ngo wabaye umurozi ntitumuvuge, ngo tumuhishire,
ngo wabaye mujura ntitumuvuge tumuhishire. Rero mu kinyamahanga ni umwibyi ngo tumuhishire, wakoze amarorerwa, wakoze amabara, ngo duceceke, ngo uzurenzaho. Ako kantu ko kurenzaho kazatwicisha. Uwakoze ikintu ciza mu muvuge, mushimira kiriho. N'uwakoze ikintu kibi nawe mu muvuge, munamunenge. Ese ko ubundi munabikora tukabimenya, muzi tubikura hehe? Turabimenya. By the way, nkicibutse ntaraja kure ayayi TV1 cyangwa se Rutebuka Justin yigendeye, Imana yamucira inzira. Ni ukuri twishimye, Imana yakoze umurimo, ihabwa icubahiro. Imyaka 13 ari mu butayu mu gihugu ca Kenya, imyaka 13. None Imana yaciye inzira yerekeje mu gihugu ca Canada. Abantu muri Canada ni ukuri mugende mutwakirire Rutebuka Justin n'umuryango we, mugende mubakire. Ni abantu bakoze ibi, bafite tafari muri societe Nyamurenge. Justin muramuzi, ayayi TV1 yagiye, Imana ishimwe. Umugabo umwe yarashimye mu ikanisa aravuga ngo arashima Imana ngo umwana we ngo arine ngo apfuye muri Afrika, ngo azutse muri Amerika. none gana Rutebuka nawe apfuye muri Afrika, azutse muri Canada. Imana ihabwa icubahiro, yaciye inzira. Rutebuka akaba yigendeye. Uyu munsi niwe, ejo ni wawe. Usikufe moyo, niko abaswari baza bavuga. Rero kuri ibyo n'ukuri ntitwareka kuvuga n'ibintu bishimishije. Tuba tuvuga ibintu bibabaje, tubabare, n'abanyirabyo nabo bababare kuko twabavuze. N'ibintu bishimishije nabyo tubivuge bishime. Tuzagura muri commentaire mutubwire, bano babyeyi babasenya ingo z'abana babo, abamama bibasi cyane, ntibabasenya nka cyane. Abagabo niba babasenya cyane. Nazafaranga mwatanze mwabagabo mwe mushaka kuryamana n'abagore b'abapfakazi, aya makuru yatugezeho, mugende mukizwe. Umupfakazi si itobero ryawe ufata uko wishakira ngo uramuhendesha uduhumbi 10 umukore ibyo ushaka. Aya makuru twagezeho yabereye Njiru Junction. Uwayakoze turamuzi, turakuzi, izina ryawe turarizi, n'umurara wawe turawuzi. Tukuvuga ugende wihane. Umupfakazi ifite agahinda kiyo kuba adafite umugabo, karahansoringa ashishakira ubuzima. Nawe igisekeje yamuhaye amafaranga, amara ko yamuha nti bizagenze nkuko yabyifuzaga. Wa mugore yaramukwepsa arigendera. Ikese turayizi byabaye ingarishize. Hari kuwa 4 isaha zari saa 9. Ibyo mvuga mbihagazeho, bifite message uzobikenera, azoze mwereke message ibyo mpamvuga. Usibye ko bamwe bazoza bazana bakabivuga. Mugende mukizwe. Nitumaraga nitubota ngo twataye umuco. Nta muco mukigira, twataye uburere. Nta burere mukigira. Kandi n'uwo mugabo nawe afite titire ikomeye mu nzu y'Imana. Murabizi, bamwe murayazi, abandi ntimuyazi. Titumuvuga mu izina kuko izina rye nta kinyamakuru camutangaje. Natwe rero turivuga, gatugira umuco n'indero, mugani w'abarundi. Ariko twarakumenye, uri umugabo mukuru, ufite abuzukuru. Ibyo bimbe 10 ntibizabuza ikintu bikora gifatika mu nzu mu wawe. Twarakumenye, tukuvuga kuko izina ryawe ntago ryagiye hanze. Iyo bakwandika wenda nk'umuntu umwe akakwandika kuvuga, natwe twari kuza tukakota. Nanashimira byimazeyo abakobwa b'abanyamurenge baba shiruka isoni bakaza kuvuga kuri kamera iyicarubozo bakorewe. Ngamara ngo bari gutukana. Ahubwo se mwatutse umuhemu, mukareka gutuka umwana wawe uvuga ibyo yakorewe. Shout Nyamwiza Amasimba, uzuvuga ukuri pe kandi kwinshi. Sibye ko nabantu banga umuntu uvuga ukuri, ariko tuzokwanga twese umuntu uvuga ukuri. Byo bintu birari bireza. Uriyizi wowe wabikoze. Wabikoze sinkuvuze, ariko uriyizi. Umunsi wankora muri jo gusa bukeya noza nkakuvuga. Amazina yawe n'umurano ndabizi. Umugabo mukuru ufite abuzukuru, ibyawe turabizi. Nitubishira hanze twakabisha, twarengereye, twavuze ngo bitavugika. Biravugika ukibikora nyine biravugika. Nta kidashoboka, ikintu kidashoboka nico utagerageje. Uzonegerageze kwihora urebe ibizogukundira. Uzogerageze gukora ikintu wumva
giteye ubwoba, ukigerageze gusa. Nushaka kuje kuri etaje ya 5 uvuga tereka mpanuke, ni mu bitekerezo uzohanuka. Ikidashoboka nijo utagerageje. Turashimira byimazeyo abana b'abanyamurenge b'abahungu n'abakobwa bavuga karengane bakorewe mu ngo zabo. Hari erega mutirengagiza, harimo n'abahungu bababaye, harimo n'abahungu bari kubabazwa. Umwe twaramubonye yaraje arabivuga ko nawe yakorishwa rubuzo n'umugore wiwe yijya kwa Trump. Rero Trump yarataraje, hariho Biden yarabivuze, umutera amabuye, ari kuvuga agahinda afite, ari kuvuga umubabaro afite, ari kuvuga ibikomera afite. Kuki mutamwumva se? Nimumara mu mutuke ngo yasaze, ngo arakura mugabo kuri yabaye gute? Tako yabaye afite agahinda k'ibyo wakorewe. Hari n'abakobwa nabo baba mama bababaye, bafite amateka ababaje kandi akorerwa mu ngo, muri famille. Noneho rikera famille iraza gushira, irashira pe birashira, ibindi biraza kuba ibindi bintu. Uwo n'umwuka mubi, nabonye ejo bundi bavuga rero nejo ngo Ubushinwa bwafunze abantu 200 ngo bubahora kugurisha Bibiliya. Zino Bibiliya ziriho twari dufite, Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu, zino Bibiliya twari dufite, kuzicuruza ngo ni icaha. Ibo ngo bareke kuzicuruza ngo bazitwike, bagiye gukora izindi Bibiliya zo guhakana Yesu, zo guhakana idini, ngo idini bakeneye ni idini yo gukora ibikurimo. Nimba wumva ukeneye gusambana, wamugenda iryo n'iryo dini ryaryo. Umuntu ufite umamagara y'amafunguro idini ry'ubusambanyi ribeho, payo pasteur evangeliste ari ubusambanyi gusa. Nimba habeho n'irindi dini ry'ubwicanyi, tuvuge ngo kino kigo kigurisha abantu bica. Nimba ufite umuntu wakubereye ikigeragezo cyangwa sipepa mugana wanyamwiza, uze muri kigo baguheza abantu aba ubishure, bagenda bakwicara wa muntu. Uko niko Ubushinwa bushaka kugira igihugu cabo. Byavuzwe ejo ko bamaze gufunga abantu 100 bahora gucuruza Bibiliya, ngo mu myaka iri imbere tibushaka kubona umuntu wavuga Yesu. Aho niho bahabugana. Natwe mukene tugana aho ngaho se, abana baza baryamana na base, abana bo ngo baryamana na banyina. Iryo dini rizageraho, rizahaba bitewe naho tuhatugana. Nimba watinyuka ryamana n'umukazana wawe, umukazana w'imfura yawe, ubu ntabara umwana wawe. Iyo saga yarambabaje, irambabaza pe. None ndavuga ati Mana we, uko uwo musaza we yari narabanje nabaje nyiri ubwite, so uko yari muzima agufata ku ngufu, nta n'ikibyo byangaza azakoresha, nta nshinga azakoresha, ni muzima. Nimumbwire gaho tuhatugana, muhambwire ntawe twavuze mu izina, kandi ngo uteye ibuye mu bibwana by'imbwa ikimotse nico riba rifasha. Wewe nkuri babaje ngo warayikoze. Gende muhinduke mugira imitima misha, muve mu bintu murimo. Nimba wumva ukeneye gukora ibyaha, ikanisa rivemo, ugende ukora ibyaha pe, nukutwa uzarigarukemo. Tukazukorera abamaba, ukuguru kumwe kuri mu by'isi, ukundi kuri mu by'Imana. Taho Yesu nimbwa azavuga ngo nimwumve imbere mwankozi zibi bimwe simbaza. Yabaze nk'umushumba twemeraga, nk'umukozi w'Imana twemeraga, nk'umuvuga watumwa twemeraga, nk'umurimbyi twemeraga, ku munsi w'imperuka ngo sinkuzi, taho nigeze nkumenya. Ishano rero rabaye. Banyamurenge inshuti zacu, bwoko bwacu, ko muratubabaza, ko murakora ibintu biteye isoni, muri kubikora bitabateye isoni, twebwe twabivuga bikabatera isoni. Mugende mureke ibyo bintu murimo, mugende mubireke. Nubwo ngo umwana wundi atari uwawe, ariko mugende mubireke. Tuzaza tubota, ari igihe kizagira tukaza tuvuga umuntu n'umurara n'izina nabase ko tukamuvuga ati uyu mugabo w'abanani yakoze igitangaza, timwakibonye, timwacumvishije. Gusa mwege muracakene ya systeme, murenzeho muceceke, mubyirengagize. Why tubyirengagize? Kubera iki? Tibyavuzwe ntibiriho. Hari n'uwabikorewe, hari umuntu wabikorewe. Navuga gahinda yagize ngo mukobwa ni ikirara, kandi usanga nk'abagabo benshi bahemukiye abana b'abakobwa bahita babita ngo ni ibirara. Ikirara ni wewe niwe kirara, utaza wiyubaha ukaje kumukazana.
guys, turabakunda namwe mudukunde, ntawe dufata ku mbaraga ngo mudukunde, mushigikire ibikorwa dukora. Hari uwo tuba turi kuvugira, hari umwana ufite ubwigunge, hari umwana ubayeho ubabaye, hari ufite agahinda, turi kumuvugira. Ibi bintu ntimubona ahantu biri kugana, ejo muzaza mwumva ngo runaka yiyahuye kubera depression, ihungabana, mwumve gusa ngo twasanze ngo yiteye icuma mu ijosi, ngo twasanze umugozi yimanitse. Kubera iki yimanitse? Afite ibibazo byinshi bimuremereye, byinshi pe, byinshi. Ayo makuru ariho yaravuzwe, gusa ngo tuyaceceke, ngo murenzeho, ngo mubyihore. Tubyihorere gute? Mwakoze kubana natwe, abarebye ikiganiro cyacu kuva cyatangira kugera tugisoje. Mu byo twavuze byose, nimba hari ikintu gisha wumvisha mu matwi yawe, ucandika muri commentaire uvuga ati urabesha, ibyo nti byabayeho. Ibintu byose mvuze hariho factor zabyo, nje mbifitiye gihamya. Gende mubireke, gende mu babyeyi beza, mu babyeyi nyine b'imfura b'inyangamugayo. Hari umuntu wambwiye ngo umugabo ntacu umubwiye, mbaga nawe ntacu umubwiye, mugende mubireke, muza mutinya ikintu, wamugitinya wumve ko nyine ari amarorerwa. Imana ibane namwe kandi Imana ibarinde, Imana ikomeze ibishimire, ikomeze yagura ibyanyu, ikomeze ihe umugisha abantu bawutwifuriza, ikomeze yagura ibyawe byose. Ibiganiro byacu nakagaruka, turabakunda, mukomeze mwana natwe. Ciao ciao, bye bye.